Yusuf berdamai megah kapapia ini. Umari mo kawasan roh keuruatan. Kawarane kirain patiku enek nariadi kerene tadeaku bisahu apa mihikin ang mau na video na bine angkan patiu se kalumutong ngage ayete de beritelu kawarane kirain sega tahu mangwalasai sarung dia kapapia tingamu paiwan teru sarung amse ene sarung iseba Immanuel suara Gibrani makarene Kasih berwarna ayat terlepas. Yusuf mulai membuat seorang Betlehem, Nazaret, Galilea seorang Betlehem, Yudea, tanpa kinawal jelamu, Ratu Daud, Ratu Yusuf, Baiteng Daud. Kasih berwarna ayat ekonomi, berwarna kereni, Kuteku yang diredua Betlehem, Tempone, Jatimu Ibaria mengantar. Lukase karwani ayat 32 kawawateri Yesus isien naiwanterin ahu seese ahu seiyakang anak ini ni papikumu lampinge mase ni pabeloel surarumu kakanengamu binatang lo hendahami batu isire tawena kalba Lohe suka wauna kenge